madoda siza ngayo ingoma yokufundisa abafana bethu abancane madoda labadala abafunda madoda kokoda singene imisiji amajangotheni asemsileni matope lilodwa kosala 9 amajango 9 asemsileni matope lilodwa kosala 8 amajango 8 asemsileni matope lilodwa kosala 7 amajango 7 asemsileni matope lilodwa kosala 6 amajango 6 asemsileni matope lilodwa kosala 5 amajango 5 asemsileni matope lilodwa kosala 4 amajango 4 asemsileni matope lilodwa kosala 3 amajango 3 asemsileni matope lilodwa kosala 2 amajango 2 asemsileni matope lilodwa kosala 1 ilitshe lilodwa lisemsileni matope lilodwa kosala 0 sesikhona futhi abantwana siza ngasho indawo zokufundisa abancane lalela usi kokoda singene message sesizilenge sihlabelelo sokufundisa abancane sesizilenge sihlabelelo sokufundisa ufunde ayanda wakosala 0 ufunde wesiya wakosala 0 ufunde mandisi wakosala 0 ufunde ayanda wakosala 0 ufunde wesiya wakosala 0 bathi bayadoba abafana madoda befunda esizile madoda entshonotho madoda sinawakhona abafana abancane alake sesizilenge sihlabelelo sokufundisa abadala sesizilenge sihlabelelo sokufundisa abadala ngithi befunda abadala noma bephansi emazweni madabonane yafaka kuye batshele ukuthi befunde uhamba mntanami impilo luhamba abantu abangawusizo uzobathola phambili befunde besenze nje phansi bona nemithunga bayenze madoda bathi bayizwini udali bafana okunye mntanami sizolime wena uhlonipha omunye umuntu ophila naye umdala oseceleni kwakho ufana nobaba okunye mntanami sizolime wena uhlonipha omunye umuntu ophila naye umdala oseceleni kwakho ufana nobaba wakho isikhathi ngoba sasithi madoda siyaqala phansi empilweni la somthola upromise umama madoda yena Oscar ithi yaphela la Shayko yes ethi madoda ufana wasamatosta la hello cool hlanganisa kilos bese bebona ukuthi bezabona
mtanami izidlulile wena udlule bomunye umuntu ophila naye ongitharuza eceleni kwakho ofana nomama wakho. Yey isikhala sezethe ingoma madoda. Hey komantiji akona amajita afana bo heavy labana vala mntana. Masezethe madoda ekhona amajita afana wamane uthule lamana esigabeni sakini. Yena Emma Shayna yena mafutana mfana. Motoka usetopile umatoka kusala zero. Four minus three equals one. Motoka kusala zero. What also this thing you go bright? Medicine. Motoka usetopile umatoka kusala zero. 3 minus 2 equals 1. Motoka kusala zero. Shayna madoda. So wena uthi lithini ngoma? Yes. Aya. Hello manja. Dicho ticha wama. Motoka usetopile umatoka kusala zero. 2 minus 1 equals 1. Motoka kusala zero. Umancane tu. Yes. Motoka usetopile umatoka kusala zero. 2 minus 1 equals 1. Motoka kusala zero. Udlale kula box ufana nomkholo kona beze bebona ukuthi ayi asithathe ngamandla madoda sikhona italent manje. Yes 40,000. Yela ayi baka phela into majita sona uthi lisithini ngo. Yes hey siphume ngolo siyangena kwamaniji khonale sikhona amajita manje. Yes ena Dex ijo Stewart kwamaniji khona ba onkosilado umthokozisi lapha uthini umdala uNewton. Yes bakhona sisi bakhulu achieve lapha umabhala nomkhulu. Sona uzilithini lithi mina Tingalazo uthini umhlonipheni madoda ufana komculo uJohn isibanga sesondalo umlandelo omkhulu madoda.
Hey! Ikudlala iridimi lakho kikilosi umntwana wazalwa kisimusi madoda. Beze belizwe phansi le. Eplant uthotho ngulubeni madoda. Ekezike akona maji. Yeah! Lalela uzidlala kanjani manje? Loku secholocho madoda. Ungafunda kwabaseplant madoda. Yebinga lakho, yecholocho lakho, yegezi lakho, yebinga lakho, yegezi lakho, yecholocho lakho, yeplant lakho. Yey! Nifunde bafana nikukhulumelisa khonani. Uyakhuluma ulavitha umdala phansi emambala madoda. Uthi fundani kwabanye abantu. Swanuza nisithini. Fanelisa kidosi sami mfana. Sanitshonile la. Yes. Uyolala kuphi mangalele ekhaya manje? Bathi siyolala emayobeni njengeyinkonka manje. Yes. Uzithini inkonka. Elaskiwa. Hlanganisa angela la. Uyidlani inkonka. Tizameni. Ubuthi kade bani esigabeni sakitona manje. Yey! Singathatha sabakhulu vamadoda. Laluzi lisithini. Yebinga lakho, yecholocho lakho, yegezi lakho.